Nah berikut tujuan ikut tetap Marsada Cibinong. Amin. Unang adong misalnya ikon iyahadon ikon tangboyon ikon dame dosiano niat dame tu akadong-adongan nai bariban. Unang adong niat misalnya pokok ngadang boyod dang boyod ikon mardami do tujuan na mulu mardami tujuan ulo masih patah iba patah luroha Pas. Hidup. dapat dalu marwata si patah adong ko si patah idoko kalak barat ya hapus hati-hati na tolema babay non asal ma dami ngaloja kita nasungonon ngaloja na berdebat ngaloja uang ngaloja tiki ngaloja sudi mulutong dang dami patong dang ngalong na dituju mulu menurut tau jangan langsung usah diri kira-kira isido na hutuju ya mulu usah diri ya asa boy dami anggo na salah do datungong na salah bertibio pasti ada yang salah lah kita biar dong ko salah tak ala hipi dong ala mulu boy kita perjulu mangapus hati-hati asa denggam mak kata itu beriban unang may paingot-ingot akan kurang siya kadongan ya unang may paingot-ingot anggo so damay di jatuh julu ngapa lu jauh kita na mangulas ngonon mulu menurut tahu ngapa lu jauh kita itiki pikiran makan hati dan lain-lain sebagainya mulu dak tu si tujuan dah na berpudi selamat datang mainang pendeta Tiapul ikutan nami do na julu amangi 10 tahun jadi untuk sa gereja do kami sitong na sebenarnya sakuta Ido, sakuta do kami sebenarnya lana 10 tahun nanti amang ikutate inang 10 tahun jadi ba dengan ma patuloy inang hakabibi Cibinongon ba sudi mabigay inang tonggo bigyan inak sanan unang pokok nga dami mak mulu menurut tau so kunima sian kami mau lihat deh di bata Jehovah nang di pamasaho di tiga ahli nasalku setahun na doon di pagkatuan ito sa luhut niya siya pagkatuan mo jalan pos dorongan Tuhan narong do at nautin na rin ka nalang sipat ido mo dito matungan keluarga makite dinamamit ido hararo namin Tuhan itikyon di na magkulingin na sida pasahaton hatan nauli tanadinggan hatan na siya Tuhani dinalapag bumoson no kami inanami songsoni dan apun na sida dohot keluarga besar sirai anak keluarga besar kamoso sa posro na sida Tuhan majalo kana masaw unang say iki jala say talindiru dengan nabi Tuhan di bata Jehovah tong mahotwa di pagkukungan nanyo pagdito di perbadi ama Tuhan namian dinamamakkulini kami napasaton hatay Tuhan sa posro ni keluarga besar at lumuri inanami Tuhan kardalan at cara dibagasan damay na siya ko ya kadongan namin Tuhan na martahin ng sahak tulingan anon sa homatotong patulus so rohan na siya yung makana sa ating anan ng Tuhan ya kadusa pangalason namin Tuhan dumulong sa tamahan ni Marsaw ko marhite anak mo Tuhan Jesus Kristus sa malamanuraha Amen. Kita puji Tuhan kan Marti di nomor Fitras itu ayat 1. Aku kondo aku rapta dema.
Aksat Lasmiro